Здраво! Водичу вас kroz preuzimanje Firefox pretraživača na vaš Amazon Fire TV Stick. Prvo, moračete da preuzmete aplikaciju za preuzimanje na svoj Fire Stick. Jednostavno idite na pretragu i unesite program za preuzimanje. Sada moramo da omogućimo opcije programera na vašem Fire Sticku da bismo omogućili instalaciju iz nepoznatih izvora. Idite na podešavanje tako što ćete držati pritisnuto dugme za početak, a zatim idite na Mi Fire TV i izaberite opcije za programere. Idite na približno i izaberite svoj vatreni štap 7 puta da biste odključali opcije za programere. Kada je omogućeno, obavezno uključite ADB otklanjanje grešaka i omogućite nepoznate izvore za aplikaciju za preuzimanje. Otvorite aplikaciju za preuzimanje i unesite kod. Uvod ще učitati stranicu sa različitim kategorijama aplikacija. Izaberite pretraživače, a zatim sa liste izaberite Firefox. Izaberite najnoviji Firefox, instalirajte aplikaciju, a zatim izaberite gotovo. Umesto otvaranja, izbrišite instalacionu datoteku da biste oslobodili prostor. Idite na početni ekran i idite na listu aplikacija. Naći ćete Firefox. Hvala za gledanje.